дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар душанбе қоидаҳои имлои забон ва маълумотҳои китобатии забони тоҷикӣ баррасӣ шуд. ҳакимзода: корҳои сохтмонии 8180 бино ба анҷом расидааст. ҳушдори Кумитаи ҳолатҳои фавқулода: шаҳрвандон қоидаҳои бехатарии сӯхторро риоя намоянд. Мирзиёев: сардори ӯзком назоратро барои маҳдудсозии шабакаҳои иҷтимоӣ аз кор ронд. пешниҳоди вазорати корҳои дохилии Русия: ба муҳоҷироне ки иқомати доимӣ доранд кортҳои чипдор дода шавад. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. бо мақсади мукаммалтар шудани қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ба он аломатҳои китобати забони тоҷикӣ низ ҳамроҳ карда шуд. дар ин бора Олимҷон Муҳаммадҷонзода, раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон, зимни баргузории машварат дар мавзӯи муаррифӣ ва шарҳи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ иброз доштааст. иттилоъ додааст Амид Ховар. раиси Кумитаи забон ва истилоҳот гуфт: бинобар мақоми забони давлатӣ ва дурнамоии рушди густариши он дар ҷомеаи матнӣ, имлои забони тоҷикӣ аз нигоҳи интиқодӣ мавриди таҳриру такмили ҷиддӣ қарор гирифт. забоншиноси тоҷик иброз доштааст, ки дар қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ масъалаҳои марбут ба номи ҳарфҳо, имлои овозҳои садоноку ҳамсадоҳо, калимаҳои содаю мураккаб ва таркибҳо, калимаҳои мушаддад, иқтибосӣ, аз сатр ба сатр гузаронидани ҳиҷои калима, имлои ҳиссаи нутқ, махсусан навишти ихтисораҳо, ҳарфҳои калону хурд, тарзи имлои артикли ал якҷоя ҷудо ва бо нимтири навиштани калимаҳо, тарзи дурусти навишти морфемаҳои насабсоз, имлои номи муассисаю корхонаҳо, номи ҷуғрофия, асару китобҳо, маҷаллаҳо, мансабу вазифа ва рутбаҳо, имлои нумеративҳо, бандакҳо, пешванду пасвандҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, имло аз тарзи навишти онҳо мушаххас нишон дода шудааст. дар ҷараёни ҳамоиш таъкид гардид, ки барои амалисозии дастури президент қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ аз ҷониби гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ дар ҳайати олимони варзидаи забоншиносон таҳия ва нашр гардида, дастраси тамоми қишрҳои ҷомеа мешавад. таъкид шудааст, ки дар қоидаи имлои забони тоҷикӣ, ки 4 октябри соли 2011 рӯи чоп омада буд, як ида камбудию норасоиҳо ҷой доштанд, ки он мушкилиҳои зиёдеро пеш меовард ва мақсади асосии таҳияи қоидаи имлои нав бартараф кардани ҳамин камбудиву норасоиҳост. Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Қатлон, дар ин ҷаласа таъкид кардааст, ки нақшаи бунёду аз навсозии 7667 иншоот пешбинӣ шуда буд, ки ин рақам 31% нақшаи умумии корҳо дар миқёси кишвар пешбинӣ гардидаро ташкил медиҳад. тибқи маълумоти ҷанбасе то ба имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 8180 иншооту бино, яъне 513 иншоот аз нақша зиёд ба маблағи умумӣ беш аз 2.7 миллиард сомонӣ ба анҷом расида, ҳамаи онҳо ба истифода супорида шуданд. нақшаи тасдиқ гардида қариб 107% таъмин карда шудааст, гуфт Қурбон Ҳакимзода. инчунин вай афзуд, ки таи солҳои сипарӣ шуда 763 адад иншооти соҳаи маориф, 923 иншооти соҳаи тандурустӣ, 232 иншооти соҳаи фарҳанг, 505 иншооти соҳаи варзиш, 519 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ, 319 бино дар соҳаи кишоварзӣ, 137 бинои соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 126 ҳаммом, 327 сартарошхона, инчунин дигар биноҳо мавриди истифода қарор гирифта. дар ин замина ҳазорҳо ҷойи навикорӣ таъсис ёфта, ҳусни маркази шаҳру ноҳия ҷамоатҳои деҳот ва деҳаҳоро ба манзараҳои зебои дилкаш табдил доданд. Қурбон Ҳакимзода дар ин ҷаласа ба масъулин барои дар муҳлати муқаррар шуда бартараф намудани камбудиҳо дастуру супоришҳо дод. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода қайд кардааст, ки ҳангоми истифодаи асбобҳои гармидиҳандаи барқӣ бояд эҳтиёт кард. дар ин бора дар сомонаи расмии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дода шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон хоҳиш кардааст, ки дар зимни истифодаи бухориҳо низ эҳтиёт кунанд. бояд ҳамеша дуд барои хонаҳоро хабар гиранд ва онҳоро тоза нигоҳ доранд. ҳамчунин ин ниҳоди давлатӣ аз волидайн хостааст, ки дар ин рӯзҳо кӯдаконро танҳо ва беназорат нагузоранд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гиражданӣ бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ аз аҳолӣ хоҳиш кардааст,
که هنگام استفاده از راههای کوهی احتیاطکار باشند، واسطه‌های نقلیاتی خود را قبل از سفر آماده سازند. همزمان کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش کرده است که از سفر به منطقه‌های خطرناک، اجرای کارهای کشاورزی در دامن کوه‌ها، نواحی کوهستانی و چرانیدن چاروا در چراگاه‌های کوهی موقتاً خودداری نمایند. در این گونه روزها رفتن به کوه‌ها و دامن کوه‌ها برای جمع‌آوری هیزم و ماهیداری در ساحل نهر کل رودخانه می‌تواند خطرناک باشد، قید کرده است منبع. یادآور می‌شویم که اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان اخیراً خبر داده بود که 4-5 نوامبر در وادی‌ها باران در بلندی‌های بیشتر از 200 متر در ناحیه‌های کوهی برفی تر باریده، در بعضی جای‌ها برف شدت می‌گیرد، در بعضی ناحیه‌ها شمال به صورت تا 13-18 متر در یک ثانیه می‌وزد. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان سرداری بازرسی دولتی نظارت در ساحه اطلاعات و تلکمونیکاسیا غالب شیرزیویف را برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از وظیفه آزاد کرد، گفت دفتر مطبوعاتی پرزیدنت. همین طریق در ازبکستان دسترسی به تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی به پلتفرم‌های مشهور محدود کرده شد. منبع افزود در رابطه با این حادثه کارهای تفتیشاتی گذرانیده خواهد شد. از روی نتیجه تفتیشات نسبت همه رهبران مسئول این حادثه چاره‌های مشخص اندیشیده می شود، تاکید داشته است منبع. قبلا اوزکام نظارت خبر داد که به دلیل نقض قانون درباره معلومات شخصی دسترسی به شبکه‌های تلگرام، فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب، اینستاگرام در جمهوری محدود کرده شد. نهاد دولتی توضیح داد که محدودیت‌ها به دلیل نگهداری و کارکرد معلومات شخصی شهروندان ازبکستان بیرون از قلمرو جمهوری جاری شدند. چند ساعت پس از این دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر داد که با فرمان میرزیویف تمامی محدودیت‌ها لغو شده، فعالیت شبکه‌های اجتماعی در آینده نزدیک پورا برقرار خواهد شد. در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت رشد فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی خبر داد که توقف در کار شبکه‌های اجتماعی با دلیل نقصان‌های فنی در تجهیزات کهنه صورت گرفته است. وزارت کار داخلی روسیه پیشنهاد نموده است که شهروندان خارجی که اجازه اقامت دائمی یا پتنت کار در روسیه دارند، کارت‌های پلاستیکی با معلومات شخصی داده شود. لایحه فرمان داخلداری وزارت کارهای داخلی در پورتال لایحه‌های سندهای معیاری و حقوقی نشر شدند. کارت پلاستیکی معلومات زیرین را در بر می‌گیرد: عکس چهره در شکل الکترونی، تصویر پاپیلیاری انگشت‌ها، کد، اینچنین دیگر معلومات شخصی که می توانند برای معین کردن صاحب آن استفاده شوند. کارت را می توان در دوام 10 سال از روز ثبت معلومات شخصی بیومتری مهاجر در شکل الکترونی دریافت نمود. همین گونه کارت همچون شهادتنامه موقتی به شخصانی به شهروندی داده می شود. این کارت اینچنین به شخصانی به شهروند که پتنت دارند داده می شود. قبلا خبر داده شده بود که روسیه لایحه قانونی را آماده می کند که طبق آن همه مهاجران کاری که از کشورهای همسایه وارد قلمرو روسیه می شوند می توانند مجبور سازند از قید گنامی گذرند. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.